Riko, urut tasnya. Pergi. Ah, Riko. Ujungnya Riko. Langsung tersusun. Sesuai urutan.
Eling dua ring dalam eling dua di ring dalam dua di betara dan dua bagus gede mayut keluar itu sanan sane ungkur rajin anu munggah tuh masih munggah kunci mangku munggah alon ayun keluar terus ya alon terus nganginan di tiap kantor masih balik sampun dan banyak pun juga banyak makin kegaluh makin kenang kita nih duit di dalam lumut. Oh dalam kayangnya tuh dalam kayangnya tapakan dalam kayangan kita sini tapakan nih. Gadis, pecaro ini ke sana di dalam rareangon. Gadis, kita tiga asat. Taruh dalam sami taruh dalam sami cuma ngerajek mereka. Rengukur ini berkenan, ya rengukuran. Bakdo sunane bakdo nggih. Sunan niku bakdo. Elingan malih jemput. Sunan niku bakdo sane boleh masa sanangan. Lunggu tangan sira mantu, lunggu sane boleh. Duwe ring banyar. Tangan-tangannya. Dalam niki guys. Kalau bersidang rek wayu niki lawan rek bakut gede niki. Ke belakang. Angkat lihat. Kenempel ubon-ubon lupa nika sami kedung lukusan rahang raglo nika ring api niki lone sadah nika nggih sadahang sekat nyadahang gendang
Cuma di sini ya, datang Pak Tedung kan ambil. Woi. Dengan yang lelenya ampun sedap lele. Pertama payung patut, gorogrok. Makin duit. Ya, bangunan itu sih. Tadi, bangunan itu sih.